Ibisirikare by'abagore muri Afurika bigaragaza intambwe ikomeye mu rwego rw'uburinganire n'uruhare rwabo mu kubungabunga umutekano no kurinda ibihugu. Mu bihugu byinshi, abagore bamaze imyaka myinshi bafatwa nk'abashinzwe imirimo yo mu rugo gusa, ariko ibi byahindutse mu bihugu bimwe na bimwe, aho abagore binjiye mu gisirikare bagatanga umusanzu wabo mu buryo bwigaragaza. Mu mateka ya kera, ingero nk'iza Amazons ba Dahomey muri Benin zigaragaza ko abagore bigeze kugira uruhare rukomeye mu mirwano, aho bakoreshaga nk'abasirikare b'abahanga kandi b'abanyamaboko mu bwami bwa Dahomey. Nyuma y'ibihe byo mu bukoloni mu bihugu byinshi bya Afurika, uruhare rw'abagore mu gisirikare rwari rwaragizwe ingume kubera imitekerereze y'ubusumbane, ariko mu kinyejana cya 20 na 21 ibintu byatangiye guhinduka. Ibihugu nka Ethiopia turi buvuge muri iyi video, Eritrea na Algeria byagize abagore benshi bitabiriye urugamba rwo kwibohora, aho babaye intwari zifite ubushobozi bwo kurwana hamwe n'abagabo. Nyuma y'ibyo, ibyo bihugu byakomeje kwinjiza abagore mu gisirikare mu rwego rw'ubuyobozi no mu bundi bushobozi nk'ubuvuzi, iperereza n'ubutumwa bw'amahoro. Ndabasuhuje, amazina yanjye ni nk'ibisanzwe, nitwa Ufitinema Yves, mbahaye ikaze kuri channel yanyu Top 10 Main TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nagushishikariza gukora subscribe mbere yuko dukomeza. Tugiye kubabwira ibisirikare 10 bikomeye kandi bitajegajega muri Afurika by'abagore. Ku mwanya wa 10 turasanga Ghana. Muri Ghana, abagore bagize uruhare mu ngabo z'igihugu Ghana Armed Forces kuva mu gihe cy'ubukoloni, bagira uruhare mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye UN, kandi baba mu myanya inyuranye ya gisirikare. Harimo abasirikare barwanira ku butaka, mu kirere no mu mazi. Ku mwanya wa 9 turasanga Kenya. Kenya ifite ingabo z'abagore mu mutwe wa Kenya Defence Forces KDF. Abagore bahawe uburenganzira bwo kwinjira mu gisirikare guhera mu myaka 1900, kandi ubu barakora nk'abapilote b'indege z'intambara, abajyanama ba gisirikare ndetse n'abakora mu ngabo zirwanira mu mazi, tutibagiye no mu birere. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cy'abaturanyi Uganda. Iki gihugu kirangajwe imbere na Yoweri Kaguta Museveni. Mu ngabo za Uganda UPDF, abagore bagize uruhare runini kuva mu myaka y'1980 mu rugamba rwo kwibohora. Ubu bafite imyanya ikomeye mu gisirikare, harimo abasirikare mu rwego rwo hejuru, abapilote n'abayobozi b'amashami atandukanye. Bibutsa ko muri iki gihugu cya Uganda hari abagore rwose bageze ku rwego rw'ipeti rya general. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu Rwanda, abagore bafite uburenganzira bungana n'abagabo mu ngabo z'igihugu RDF, bagira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, kandi bari mu myanya y'ubuyobozi ikomeye nka colonels, kuko hari abakoloneli 7 mu gisirikare cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yashyizeho gahunda z'uburinganire mu gisirikare nyuma y'ubusumbane bishingiye ku ivangura ry'amoko. Abagore bakora mu mutwe wa South African National Defence Force SANDF mu bice byose, harimo ingabo zirwanira ku butaka, mu mazi n'indege. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Maroc. Muri Maroc, abagore bakora mu ngabo z'igihugu Royal Armed Forces kuva mu myaka y'1960. Bagira uruhare mu bikorwa by'ubutabazi, imirimo y'ubuvuzi n'ubutumwa bw'amahoro mu mahanga. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya mbere gikize Nigeria. Mu ngabo za Nigeria, abagore bafite umwanya ukomeye, harimo n'umutwe w'ingabo z'ikirenga cyangwa se z'ikirere Nigerian Air Force, aho abagore nka Tolulope Arotile bagaragaje ubushobozi budasanzwe. Abagore barakora no mu mirimo yihariye nko mu iperereza n'ubutabazi n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu
Mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Egypt cyangwa se Misiri. Mu Misiri abagore bagira uruhare rukomeye mu mirimo y'umutekano w'igihugu n'igisirikare, cyane cyane mu rwego rw'ubuvuzi n'ubuyobozi. Hari n'abahabwa imyanya yo gutanga amabwiriza mu ngabo z'igihugu. Ku mwanya wa kabiri turasanga Ethiopia. Ethiopia izwiho kugira abagore benshi mu gisirikare, cyane cyane mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora. Abagore bagize uruhare rukomeye mu ngabo zirwanira ku butaka kandi barakomeza gukora mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi. Murakoze cyane. Se ubundi wowe urakeka ni ikihe gihugu kiri ku mwanya wa mbere mu kugira abagore bakomeye mu gisirikare? Icyo gihugu turakibabwire mu kanya. Ku mwanya wa mbere turasanga Algeria. Muri Algeria abagore bagize uruhare runini mu ntambara yo kwibohora mu myaka 1950, 1960. Ubu barakora mu ngabo z'igihugu Algerian People's National Army mu myanya inyuranye harimo n'ubuyobozi. Murakoze cyane mwe murangije iyi video, ndabashimiye kandi mwibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane.